Dengarkan kisah khabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukum bansi gomdonya. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukum bansi gomdonya. Ni basi uro Nabi Ja'men kadengan angin sajan serta kan Nabi nedu ate kurusi angin bapot leban siklep mata kan Nabi nedu ate kurusi angin bapot leban siklep mata. Ban sari truk basa boh tempat gemusyawarah geneboh raja. Nabi na tanya baman dum cicegim ta sari katim lun boh ke raja. Nabi na tanya baman dum cicegim ta sari katim lun boh ke raja. Suut pojam pok tuanku ampun nyonyo parsigam lun boh ke raja. Sebab sigam lun rupa cudadat lagi ngen hebat membule mata. Sebab sigam lun rupa cudadat lagi ngen hebat membule mata. Mata di bulat babah mekuet lepas tersabit sigam ke raja. Nabi Sulaiman masanyan teseheh nekem dum cicim lain surah mebura. Nabi Sulaiman masanyan teseheh nekem dum cicim lain surah mebura. Temadi suud burung kedodo menghanjir jampu balun ke raja. Sebab balunnya letar piasan lun peh janang perang malam jula. Sebab balunnya letar piasan lun peh janang perang malam jula. Temadi suud tutuk berago hana muso solake ke raja. Sedangkan jilon kupiah buso hana si uro lake ke raja. Sedangkan jilon kupiah buso hana si uro lake ke raja. Dicicim pala di gro-gro pelambung, dicicim burung surah mebura. Berjua balai surah di samping, cicim pereling di sama-sama. Berjua balai surah di samping, cicim pereling di sama-sama. Malah ditat di apa jampo tedua mesepuk meblek mata. Temadi damai oleh kedidi si raja wali tabuh ke raja. Temadi damai oleh kedidi wali tabuh ke raja. Leng putih ule jer ke polisi, si mirah padi jer ke wedana. Cempala subang ke gesik gampung, cicim mirah rungguru si kula. Cempala subang ke gesik gampung, cicim mirah rungguru si kula. Dicicim tulo jet ke penerangan, cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru tabuh mak bidan, sebab digop nyan ke kuah-kuah. Dicicim bru-bru tabuh mak bidan, sebab digop nyan ke kuah-kuah. Allahu Allah, Allahu Rahman. Nabi Sulaiman yang kaya raya.